mumangpo ni silo atak ngeya kan hun ton mek hian tirila amana Covid19 3 hi atop huna engtin zel nge ti hi mithiam te ngai tu na lua tu ber ani meka chanlo khana alo chuaka ramtina atrai dar mek zela Covid19 hian Khawvel economy na satakin anuk niam mek zela GDP atlak niam na sata wangin GDP nga le manufacturing industry liana piangin anturna chung industria thokphak velo rethaile nuai hnungjok te pon kantur mek bok India economy atlan niam meka GDP anhiam tial bok ramkhroi tu te lu a hai tak zeta khoi kong nge ka zo don ti in ngai tu na a boi zawa ruam man sa zong chu om janei lowa a chu zawa hrileng hi kiangma se Khawvel hian har satna ala tok don chu thil chiang tak ani chu economic crisis lian tak lo thleng mai thei tur chu mu mai ani lo ram tam takin lockdown an thla zalen tran mek hri apun mek lai hian engwangin nge an thla zalen mai engdang wang ani thei lawang dam chuak turin le Khawvela ding chuak le tura anram atluk sapna satma economy choi kan le chu athaberin an hria ani ma na le ma se hri hi alapung mek sia engtin nge ni don akai kai chuan lo kai phot se economy choi kana apop lai thom thachung zela hriveite enkol chhok zel hi an thlang jok po ani hlom ma na India po hri apun chhok mek zel lain lockdown thla zelen hret zel ania ahim chin tura ruam manna fel taknen lockdown kalpui ania Europe ram thren khat po anin thla dul tran mek WHO chuan warning apengala second wave natak tok thei din huna anding ti soin ma se he warning hian zona lian tak alo hring chuak ngal ani European ram thren khat le US a lockdown thladul hret ania nunphung apang ngai chhotan meka WHO chuan heng khothang ram te hi phim khur turin atia Covid19 tho ni na ama aya nasajok fe kha tong thai din huna anding ti apuanga he thu WHO hian apon rol hian engwangin nge China po a in thla dula thlo na te po an service tir le a second wave warning hi andon velo ti zona a ring hle ani WHO executive director Dr Michael Ryan chuan coronavirus chungchang WHO in azir thainan China chu a in honzia asoya chumi wangchuan tho hona thatak China nen hian an nei thei ani atia China in honna awangin alomani ti asoibok Europe ramtele US le ramtam takin China a in khar khipa wanga virus chungchang an hriat lai thu an soilai le chumi awanga Khawvelin kan tur na sat pha thu an au puilain WHO hian China aron fakta chiam mai hi ti ati tam tal he a Dr Ryan hian he thu hi voin khan asoya China sarkar thu puan zarna ber Global Times chuan antarlang ani mase kan hriat ve atana thatak chu China President Xi Jinping a nupui hi WHO Goodwill Ambassador ani ti hi hretelila kan ngai dan kan siam chau don nia WHO malakna soisel na saber tu United States of America chuan WHO chu China hamri kani alauti ve boka mania WHO assembly an nei ta ka khan international inquiry nei rotna ram somruk chuang atanga alua wangin Wuhan atanga hri lo chuak Covid19 hi international inquiry lak turin rel ania hei hian WHO in inquiry an lo lak to te Khawvelin apom pui theilo zia atar langa pom ni se chuan hrilo chhuah dan le abul thut chui chian hi an rot arin omlo US chuan ni somthum chung a chui chian na hi kalpui tran ani lo chuan WHO sanction a suspend chu suspend satlia lovin anti top hlenang ti alo soi to bok mase tunthlengin inquiry kalpui alani lo wangin US chu alom lo hle a
WHO member ram tam takte zalauna ani atia Fox News in atarlan danin nisom thum aral main chui chian na hi kalpui tran ani lo chuan US chu WHO member atangin ai hnuk dok mai thai ani thil hi aboi thak zong lirin akal chhori ani ber mai hetiang boruak kara hian China le India ramria anin epna asang chhojela India News Agency 10 antarlan deurang lain WHO chuan India siam hydroxychloroquine chu Covid19 enkolnan ahman tlak lo tiin ahnol tamak mai bok mase US ale ramthang thanga man ani in enchin mek alani reng thung China in India angai nep zia alantir zelboka India News Channel thrang ten antarlan na sat wangle anpuan sardanin azirlo awangin bordara in epna boruak ati so sang na sa ani atia line of actual controller India chet dan hi New Delhi atanga duanlok sa thlap ani anti hei hi chu aoi omlo khopin athriat China in map thar asiama aron inrol thuk awangin buaina hi chuak tran ania chu news site thrang highlight le hian achiang viau ani China chuan tuna hian India hian western ramho ngai dan hi trompui tolovin kalsan toro se atia tuna po hian India sipaite border pela anlolu awanga LSC a hian boruak ron omchho ni in antarlanga hei phei hi chu aoi omlo le zual China sipaiten India sipaite duty na hmuna antran mun lung anrem te po ti chet sak tumin banker an siama lungrem te po anlo paidar sak photo zok ania China hian an soizel na chuan India sipaite chu Galwan region Chinese territory chunga India sipaite lolutin buaina anron siama hetiang hian India hian asipaite athunun thailo fodon ani chuan Beijing le New Delhi inkar hi azaw tialang antia China chuan coronavirus po kanthunun thaya kan met mitmak thei hei hian China sarkar chakzia atilanga Hrileng venna atana mipuite thunun na konga po kanin real bol na thatzia alangani India ero chuan Covid19 confirm case China ain anga to zoka India media telain China hi Khawvelin a hoisan angin an puang zar boka khothang ram bumin anom mekani antiani news source then khatin China hian tun ni puichung hian South China Sea indonun chanjirna lian tham tak nei turin China chu anin ruam man nin an soiboka China ruam man na antarlan danin Taiwan thunhuaya ommek ram then khat latura China malak na turnin an ngaya Taiwan in sipai enge mozat adana Pratas Island po he life drill an nei tura hian an lak sak anrin thu an soibok Countryat angin Hong Kong khopui chu buaina in atuam meka China in Hong Kong mipuite zalen na ra be saknan security law man tura apas chu mipuiten andu lo wangin tual chunga sipaile mipuite in baina athleng na salea protester te hi sipaiten tear gas mangin anbeya mipuilamin tear gas hi tuinen anlo lei hluma Fox News chuan he buaina chuaka wang hian thile hliam anom nual to ani tia puanga mase azat che hi hriat thei anilo Taiwan president chuan Hong Konga security law du lo tu mipuita chu Taiwan in athlop tlatani ti asoiboka China hian Hong Kong laka security law hi ahmanglui ani chuan China in Taiwan laka inrol theina anei then khatta chu ti top ngalvek aniang atibok Hong Kong chanchin hi video masa khan kan soilang zoi to a British Australian in ram anlak doi lai khan aram lakte anma ni in real bol tula achua san le lai khan ram then khat chu enkol zui an ngai wangin acham chil hloma chung British ina acham chil jing a chuan Hong Kong khopui hi atelvea kumtam tak British opna hnuaya Hong Kong hi zalen takin aoma ti chuan China kuta British in hlanlet le ahun toya ti in hlanlet zai arelta a mase Hong Kong hi kumsom li chung tal anma ni in zalen takin ro an in rel phodanga
chumin huwa chuan China ro rel na hnuaya lak lu chau turani ti ania mase kumsom ni or chau China hian angak theita ani mel tuna athu hnuaya da turin security law man atuma hei hi mi puiten du lovin boina hi aron ir chuak ta ani China chet dan thithlai reng tu US chuan spy jet le drone mai atir chua chu du tok lovin bomber ho athlok waltir chen maya China hian andu lo hlea US hian Cold War true thlentir le atum ani antia Cold War hi sangkha zakwa somli panga tanga sangkha zakwa somkwa thlenga o ania Soviet Union le athurwal puite le Western country hote ral thuam manga inbeina nilavin economic le politics a inbeina nasatak mai ania ral thuam manga inbeina chu thlentir an hlau ve vea anin kap ngam lowa achan chu nuclear ral thuam an nei awangin indona athlen an ngam lo ve ve nin history jak tu da chuan an jiaka mase ral tri takin kum enge muzat an oma economic a nasatakin an tlak chiat pha bok ani indo pui panhi na atop nuwa thil thleng ania hetiang indona hi US le athurwal puite hian an chok chuak mek tin China hian US hi amo puwa mase US hian Cold War 2 nilovin South China Sea le Asia Eastern region te hum halnan hian ral thuam manga indo hi a hre lo mai thaiti Fox News chuan antar langbok India le China inkar chiat lam apan chhozela soitawangin China hian ngai nep mel takin thuchhuah te asiama sipai sangrukdon China hian ada bel le to ni in hriat ani boka India point sipai tam tham tak line of actual control a hian ada lut boka ral thum lampo chi hrang a chhop nai bok hei baka hian India Army Chief General chuan army hranga ho tu te naktu khian meeting anei puidona news hranga antar landanin line of actual control a China nena anin kar boruak thalo tak chungchang hi an soi ho don ni in antar langhlom ani heti lai hian hrilenga wanga Chinese foreign atangkhang te chu China in hruai ho na athok meka kar khata flight pakhat bak anrama hian ronlu aphalo wangin ram tam taka China mi tangkhang hi antam hlea India po China mi tlemazong tangkhang an oma heng China mi India tangkhang te hi hruai ho anni theinan anram mi India tangkhang te chu in report turin a hriat tira ruam manna siam mekani he thila wang hian Chinese ramdanga tangkhang mek te anlom lo hle mai mundanga mitam tak kan tangkhang meka India mitlem te chau an tangkhanga engwangin nge kaini min ngai tu masalawa India mi te hi kan sarkar hian angai ven masak bik ti in anlom lo zia social media te antar langa hetianga China in India akhwale tuitang khang mitlem te angai poimo masahi line of actual controller China le India inkar boruak thalo tak wang hi ani ring antam hle ani engponi se chanchin kan lo ngai changsel phot donia